Astralni napadi u snu nisu neuobičajena pojava, jer je poznato da trećinu života provedemo u snu. Najviše pažnje na ovu činjenicu obraćaju ezoterična učenja, jer većina religijskih učenja nije baš blagonaklona prema ovakvom tumačenju dešavanja u snu. Mnoge ezoterične knjige su posvećene tumačenju snova, ali i upravljanju snom i prenošenju svesti u svet snova, odnosno na lucidne snove i astralnu projekciju. Astralno telo je ono koje je odgovorno za ljudsku aktivnost tokom spavanja. Astralna ravan je beskrajno višedimenzionalna i razlikuje se od fizičkog sveta na koji smo navikli. U isto vrijeme, pravac vremena, gravitacije i druge stvari na koje smo navikli u fizičkom svetu, u astralnom svetu ne postoje. Vrijeme, odnosno sadašnjost i budućnost na astralnom planu mogu postojati istovremeno i mogu se promeniti u bilo kom smeru. Različiti astralni svetovi se međusobno ukrštaju i svaki astralni svijet sadrži svesne i nesvesne entitete, biljke, planete, galaksije itd. Svaka osoba se tokom spavanja redovno rastaje sa svojim astralnim telom. Ako osoba uopšte ne vidi snove ili ih retko vidi, moguće su dva razloga: nerazdvojno astralno telo ili nemogućnost pamćenja informacija koje je astralno telo prenosilo tokom putovanja. Astralne napade tokom spavanja mogu izazvati astralni entiteti i astralna tela drugih ljudi. Astralni napadi drugih ljudi se mogu odigrati kao posljedica negativne energije drugih ljudi tokom dana. Na primjer, ako osoba u stvarnom životu gaji negativne emocije prema vama, verovatno je da njeno astralno telo noću sprovodi astralne napade na vas. Moguće je da čak ova osoba ne sluti i ne zna da vas napada. Astralni napadi tokom sna imaju tendenciju da otimaju vašu energiju, da vam zamute svest, da promene putanje vaše duše i vašeg astralnog tela, da smanjuju vaše želje i težnje, da uništavaju ili slabe vaš energetski omotač i da na vas prenesu efekat straha ili šoka. Najčešći znaci astralnih napada tokom sna su osjećaj težine u snu, ali sa relativno laganim uspavljivanjem, ubrzanje srčane frekvencije, odnosno tahikardija, i sledstveno tome naglo povećanje krvnog pritiska. Ova simptomatika nije obavezna, ali je prilično česta. Javlja se često osjećaj negativnog predosjećanja pred spavanje. Možete osjećati i prisustva negativnih bića u vašoj blizini kada ste na ivici između sna i jave. Veoma je često osjećaj straha, zbunjenosti, a ponekad i besa. Po pravilu, san koji imate tokom astralnog napada je vrlo realan. Svesni ste da spavate, ali vam je često nemoguće ili vrlo teško da se probudite. Vrlo često astralne napade u snu prati i obilno znojenje. Astralni napad se može desiti i kada ste u budnom stanju. Jedan od znakova takvih napada je nagli asimptomatski porast telesne temperature od 37,5 do 38 stepeni. Temperatura glave je obično za pola do 1 stepena više od ukupne telesne temperature. Sa ovim efektom vi ćete imati osjećaj pulsiranja u glavi ili zujenje u ušima. Javit će vam se crvenilo u licu i veoma često glavobolja. Uobičajeno vreme za astralne napade između 3 i 4 ujutru ili između 5 i 6 ujutru. Većina ljudi koji imaju astralni napad se tada probude, ali to buđenje može pratiti potpuni gubitak snage i iscrpljenost. Ponekad su ljudi toliko iscrpljeni da ne mogu ni da otvore oči. Tijelo vas boli posle astralnog napada kao da ste cijelu noć radili najteže fizičke poslove. Najčešći tipovi astralnih napada su noćne more sa pričom. Ova vrsta noćnih mora predstavlja vrhunac celokupne astralne negativnosti koja je usredsređena na vas. Također je najčešće registrovan događaj u snu, kada osoba koja sanja konstatuje da se nešto loše dešava. Ukoliko neko pokušava da vas ubije ili vas zaista ubije u snu, ovo je vrsta suptilnog udarca na vas, jer su noćne more koje su astralni napad namenjene da vam zadaju težak udarac. Ovakvi napadi često mogu imati izražen magični napad. U magijskim noćnim morama, osobu koja je napadnuta namerno napadaju na astralnom planu takvom silinom, samo sa namerom da bi uticali na njenu energiju i da ova osoba uništi svoje zdravlje i čitav život. Također, astralni napad se može osjetiti kroz napad životinja, kao što su zmije i krvoločni psi. Astralno gušenje. Tokom astralnog gušenja čini vam se da ne možete da dišete, iako u astralnoj sferi nema vazduha, u onom zemaljskom smislu. Noćno gušenje je praćeno potpunom ili delimičnom privremenom paralizom centra grla i veoma često se u vašoj glavi javljaju misli o bliskoj smrti. Po pravilu, takva gušenja ne prestaju sve dok se ne probudite i ne zbacite astralnog napadača.
Astralni pritisak. Ova vrsta napada podsjeća na težinu usmjerenog orkanskog vetra koji svom silinom pritiska čoveka na zid. Obično se to dešava ili u finalu nekog zapetljenog sna ili ujutru, bez ikakvog razloga. U tim trenucima čovek osjeća da je pod pritiskom neke nedefinisane sile. Astralni ubodi. Ovakvi astralni napadi se doživljavaju kada osjetite kratak, oštar bol. Ovaj bol nastaje kada se negativni entitet približava vašoj auri i dodiruje je. Takav kontakt sa negativnim entitetima nevidljivog sveta događa se kod svake osobe mnogo češće nego što mislimo. Astralni ubodi se mogu dogoditi ne samo tokom spavanja, već i u stanju budnosti. Ako se astralni ubod dogodi u stanju budnosti, to uzrokuje mikrošok, praćen tačkastim bolom. Astralni glasovi. Astralni glasovi sami po sebi ne predstavljaju ozbiljniju pretnju, ali generalno svaki astralni napad može biti opasan, posebno ako osoba je previše osjetljiva na njihove reči. Naročito opasno može biti ako napadnuti ljudi počnu da izvršavaju one naredbe koje su čuli u snu. Takvi postupci vam mogu uništiti život i mogu potpuno da vas slude. Tako, ukoliko čujete astralne glasove, pokušajte da ih ignorišete, jer ćete samo na ovaj način uspjeti da spasite svoj um od ludila. Lažni snovi ili slike lucidnog sanjanja. Lažni snovi, iako ne nose direktan razorni energetski udarac koji bi ugrozio vaš integritet, mogu da probiju vašu auru ili da oslabe vezu sa duhovnim svetom prihvatanjem astralnih informacija. Ove informacije su u suštini lažne i u stvarnosti nisu potvrđene, ali su svojevrsni udarac koji je podstaknut u vremenu. Ukoliko primite lažnu poruku o nekim neprijatnostima ili čak tragedijama koje bi trebalo da se dogode u vašoj bliskoj budućnosti, vi gubite emocionalnu ravnotežu. Trošit ćete mnogo više energije čekajući događaj koji se neće dogoditi, ali misleći o tome, vi sami ga možete privući upornim uznemiravajućim mislima. Sve ovo dovodi do energetskih i psiholoških povreda koje crpe energiju od čoveka.